हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउस लानानै फैदों। दा बेनो जाहैबाय जोंहा PMAYJ न'नि दा जायफोराहाय न' मोनाखै नोंथांमोना बे बारावहाय न'खौ मोननो थांगासिनो दं। दा बे जोंहा गामि ओनसोलाव थाग्रा आरो नोगोर ओनसोलाव थाग्रा मोननै सिस्टेमनि जायो बे न'नि एप्लाइयाहाय। दा नोगोर ओनसोलाव थाग्राफोरनियाहाय अनलाइन जायो। बेनिफ्राय जोंहा नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो फ्रायानो गोबां मानसिफ्रानो गामि ओनसोलाव जायफोरा थायो बिथांमोननि न'नि एप्लाइयाहाय जोंहा अफलाइनसो जायो दै। दा अफलाइन मारै जायो होनबा जोंहा ब्लकनिफ्राय जोंहा जिअ टेकिं खालामो। ब्लकनिफ्राय जोंहा माखासे BCDC लेभेलावहाय ग्राम पन्सायतआवहाय माखासे चेयारमेनफोरखौ दायथ' हरो बिथांमोननो आइडि मोनफा मोनफा होनानै बिथांमोनखौ जिअ टेकिं खालामनानै बिथांमोनखौ सार्भे खालामहोयो आरो जायफोरनाहाय न' मोनथाराखै न' गैजाया बिथांमोनखौहाय सार्भे खालामनानै बिथांमोननि न' गोजामखौ खेबनानै बिथांमोनहा जिअ टेकिं खालामनानै बिथांमोननो न' गोदानखौ होनाय जायो। दा जोंहा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स्किप खालामोबा नोंथांमोना गोबाङानो माखासे गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिनाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप दा खालाम। फारसेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा बे समाव आङो नोंथांमोननो बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोनो सानदों जे जोंहा गोबां गामि BCDC लेभेल एरियाफोरावहाय जोंहा न'नि मेल मिटिं प्रग्राम खालामगासिनो दङ। थाबैनो नोंथांमोननि न'नि सार्भेखौहाय बिथांमोना गामि गामि सार्भे खालामनानै नोंथांमोननि न'खौहाय होसिगोन। जायफ्रा न' गैया मोनथाराखै सिगांनिफ्रायनो आइडि मोनगोन नोंथांमोना। दा जोंहा बे मार्च मासावनो जोंहा बे न'नि खामानिखौ मावगोन बिथांमोना आरो जायगा जायगा मावबोगासिनोबो दङ। दा जोंहा आसामनि CM बिथाङाहाय लाइभनि गेजेरजों फैनानै मिडियानि गेजेरजों बिथाङा माखासे खोथा बुंलांदों। बिथाङाहाय मावगोन होनदों आरो बिथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्स आइजोफोरखौहाय खामानि मावनायाव हेल्प होगोन होननानै बिथाङा फोसावदों। दा CM बिथाङा मा बाथ्रा बुंलांखो नोंथांमोना बेखौहाय गिबियाव नायनानै लाबानो जाबाय। दा आङो भिडिअखौ ससे क्लिप खालामना होनि नोंथांमोना नायलांदो। এইবাৰ প্ৰথম জিঅ' টেগিংটো আমাৰ গাঁৱৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটসকলক যোনে পৰিচালনা কৰে জীৱিকা সখী বাইদেউসকলৰ দ্বাৰা আমি প্ৰথম জিঅ' টেগিংটো কৰা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো মই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমি আত্মসহায়ক গোটৰ সুবিধা লৈ এইবাৰ আমি জিঅ' টেগিং কৰাম। সেইকাৰণে আমি এইবাৰ নিয়ম কৰিছোঁ যে গাঁৱৰ জিঅ' টেগিং প্ৰথম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীয়ে নকৰে। আমাৰ জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে আত্মসহায়ক গোটসকলৰ পৰা উপযুক্ত সহায় লৈ তেওঁলোকে প্ৰথম জিঅ' টেগিংটো কৰিব। এইটো ভাৰতৰ ভিতৰতে অসমত প্ৰথমবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে ডিপাৰ্টমেণ্টে জিঅ' টেগিং নকৰে। আত্মসহায়ক গোটৰ বাইদেউসকলে ঘৰে ঘৰে লৈ যাব আৰু জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে জিঅ' টেগিং কৰিব। আৰু তাতো আমি নিয়ম কৰিছোঁ যে সেইখন গাঁৱৰ জীৱিকা সখী বাইদেৱে টেগিং নকৰে, ওচৰৰ গাঁওখনৰ পৰা আহিহে তেওঁ টেগিং কৰিব। দ্বিতীয়তে ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো বহুতে ক'ব পাৰিব যে নহয় মোৰ তথাপিতো জিঅ' টেগিং নহ'ল। এইবাৰ আমি আৰু এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চেল্ফ জিঅ' টেগিং। অৰ্থাৎ মোৰ ঘৰটো মই নিজে জিঅ' টেগ কৰি দিব পাৰোঁ। মোৰ ঘৰটো কেঁচা ঘৰ, ঘৰটোৰ মই ফটোখন লৈ মই নাম এড্ৰেছ লৈ জিঅ' টেগিং কৰি দিব পাৰোঁ। তাৰমানে আমি দুটা নতুন কাম কৰিলোঁ। এটা হ'ল চেল্ফ জিঅ' টেগিং, অৰ্থাৎ নিজেই নিজৰ ঘৰটোক জিঅ' টেগ কৰি দিব পাৰিব আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ বাইদেউসকলৰ সহযোগত জীৱিকা সখী বাইদেউসকলে জিঅ' টেগিং কৰি দিব। আৰু কোনোবাই যদি এই ক্ষেত্ৰত টেকনলজি নাজানিব, জিঅ' টেগিং কৰিব নাজানে, গাঁৱৰ কোনোবা মানুহে যদি দুখীয়া পৰিয়ালটোক সহায়ো কৰি দিয়ে জিঅ' টেগিং কৰিবৰ কাৰণে, আত্মীয়ও জিঅ' টেগিং কৰি দিয়ে। মই বিধৱা মানুহ, মই নিজে নোৱাৰোঁ, কিন্তু ডেকা ল'ৰা এটা গাঁৱৰ মাতি আনি মই ক'লো যে মোৰ ঘৰটো জিঅ' টেগিং কৰি দিয়ক।
তেওঁ তাতো জিঅ' টেগিং কৰিব পাৰিব অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছো যেতিয়া সকলো জিঅ' টেগিং হৈ যাব শেষত মাত্ৰ পঞ্চায়ত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহখিনিয়ে গৈ এটা চেকিং কৰিব যে এওঁলোকে জিঅ' টেগিং কৰবাত পকা ঘৰ এটাও জিঅ' টেগিং কৰি দিয়া নাইতো অৰ্থাৎ ফাইনেল চেকিংটোহে পঞ্চায়ত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে কৰিব জিঅ' টেগিংটো বাইদেউসকলে কৰিব জীৱিকা সখীসকলে কৰিব বা নিজে কৰিব কিন্তু ফাইনেল চেকিংটো আমাৰ পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰিব কিন্তু তাৰ পিছতো যোনে জিঅ' টেগিং নকৰক কিয় আমি আৰু এখন গাঁও সভা কৰিম গাঁও সভাই অনুমোদন জনাব গাঁও সভাই অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত ব্লক পৰ্যায়ত এখন কমিটি থাকিব তেওঁলোকে অনুমোদন জনাব আৰু জিলা পৰ্যায়ত অভিভাৱক মন্ত্ৰী সহিতে এখন কমিটি থাকিব তাতে অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতহে ফাইনেলি আমি ভাৰত চৰকাৰক জনাই দিম যে ইমান আমাৰ জিঅ' টেগিং হ'ল পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰে ল'ব আৰু এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এইবাৰ অসমৰ সকলো দুখীয়া মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি বা যিটো আবেদন ইয়াক বেছিকেলি আবেদন বুলি কয় সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব যেহেতু সেলফ জিঅ' টেগিং আছে কাকো টকা পইচা দিয়াৰো কথা নাই এই যে সেলফ জিঅ' টেগিঙৰ ব্যৱস্থাটো যাতে ৰাইজে গম পায় জনপ্ৰিয় হয় তাৰ কাৰণে মই আজি এই বিশেষ ব্যৱস্থাটো জনাবৰ বাবে আপোনালোকক এখন সাংবাদিক মেলৰ জৰিয়তে আহ্বান কৰিছিলো মোৰ ইয়াৰ পিছত আৰু দুটা টপিক আছে কিন্তু মই আমাৰ পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰধান সচিব জন এক্কা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে অকণমান এই অন্বেষা মানে যিটো আমি আৱাস পৰ্টেল কৰিছো এই আৱাস প্লাছ আৰু আৱাস পৰ্টেলটোনো কি এই বিষয়ে তেখেতে আপোনালোকক জনাব মই গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাসকলকো আহ্বান জনাম যে আপোনালোকেও দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক যেটো সেলফ লোডেড পোৰ্টেল সেলফ লোড কৰিব পাৰি আপোনালোকে সহায় কৰি দিয়ক সকলোৱে যাতে এটা সুবিধা পাব পাৰে আৰু আমি চিন্তা এই কাৰণে কৰা নাই 30 লাখ মানুহৰ নামটো নিজে নিজে মাইনাছে হৈ যাব তেওঁলোকে আগত ঘৰ পালে গতিকে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ফলত হয়তো 5 লাখৰ জায়গাত 7 লাখ জিঅ' টেগিং হ'ব সেইটোত আমি একো চিন্তা কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰি যিকেইটা ঘৰ লাগে আমি আনিম नोंथांमोना खोनाखाबाय जोंहा बिथां सिमाहाय मा बुंलांखो मिडियानि गेजेरजों दा बिथाङा बुंदों आरोखि माने नोंथांमोना जायफ्रा न' मोनाखै न' मोनैफोरनो सार्भे खालामनानै माने न' होसिगोन बिनिफ्राय नोंथांमोननि न'खौहाय सोर सार्भे खालामगोन होनोब्ला ब्लक लेभेलनिफ्राय दायथ' होगोन माखासे अफिसनि सोद्रोमाफोरखौहाय बिनिफ्राय गामि विलेज लेभेल ग्राम पन्चायत BCDC आवहाय माखासे चेयारमेनफोर थायो बिथांमोनजों लोगो नांनानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावगोन बिनिफ्राय जोंहा जीविका सखीजोंहाय लोगो नांनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो बे खामानिखौ बिसोरजों लोगो नांनानै जयैनो मावगोन बिसोरजोंहाय ज' लोगो नांनानै जिअ' टेगिं खालामगोन जाहैबाय न'खौहाय सार्भे खालामनानै दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा न' मोनाखै बे बारावहाय मोननो हासिगोन दा बेनोमोन ओमफ्राय बिथाङा बुंबावदों जोंहा अनलाइनावहाय मोननैसो एप्लिकेसन हगारदोंमोन लन्च खालामदोंमोन दा बे आवास प्लास आवास होननाय मोननै एप दंमोन बिनिफ्राय मोनसे जोंहा फेस अथेन्टिकेसन होनदोंमोन बे एपआहाय मोनसेहाय माने बियो डाइरेक्ट नोंनि फेसखौहाय खेबनानै आधार नाम्बार होब्लानो डाइरेक्ट बियो नों माबाखौहाय नोंनि सिस्टेमखौहाय लाना थांगोन आरोखि बियो नोंनि प्रसेसखौहाय दा नोंहा न' मोनदोंना मोनाखै बेखौहाय बेजोंनो मिथिनो मोनगोन दा बिथांमोना बे खामानिखौ नैबे मार्च मासावनो मावगोन आरो फोजोबगोन होननानै बिथाङा बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बिथाङा बुंलांबाय दा बेनोमोन आरोखि नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट्स आं बे भिडिअखौनो लानानै फैनाय जाबाय दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो आरो आंनि मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोननिसिम सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना बे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं
See you again. Bye bye and take care.